Claude Omona ber ki ker me lok ki Peter Obina ma eno ber ka ngeti ne matiano kit ma meg Cecilia utiu kere department me biashara kama winy lok ni kawadugi Cecilia Ogwal ukelo don lobo I lok me tela I yo mene I Uganda tutwale kumaro me Uganda amirwa ye ni Cecilia Ogwal obedo ng'ato achiel mochoko chuny dhano me donyo ite dok tij mi tela I gamente eni ma wan wati yeni. Okay, so what waneno anga ma tela ne tie chok rom kitela pa Cecilia Ogwal onyo Cecilia Ogwal mukene mudong waneno tie enanga wak nyo ki Acoli onyo ki lao Dano magetie miro bedo luluak gen ki Cecilia Ogwal gi kidong dano winyugi dano lubugi kumana me Uganda ka kanyo ramonano kien mege ramonano dano chalo mego beti aol ochan gitikenyu ikien joma anangeni gitie mege mafud ngene kidong watiki mego beti bigombe en peori ber perennial chale Cecilia Ogwal pen Cecilia Ogwal throughout kine po shot o aki lera municipality ingeyo chero doklo o meta mere ke beri parliament na ko to matie la mema me parliament ento meka beti bigome ke chime me beri la mema me NRC ke ngeye o porqui ke ngeye o dak I parliament ke ngeye we ko dak ticho me parliament no ki kore o chero dak tij mukene o cha neno mukene dum tak madaba e kien mege mago teki dak guri tela dak bene duangi tie no winye pe Uganda kolo pe an mega ol beta ol chan o dak wa leader of opposition tela madin madama ke parliament anti na madek meg Cecilia Ogwal wa foi ritual pitichi matek meti Opilo wa me Uganda but miro pe wakumu miro for mega foya at 77 years boywe ketai munye pastor wa kere dop teacher bena po chud from 1996 ma eno don kere parliament wa in 2024 at 77 years still serving the country of foi ritual pitichi doc pila bolle ma eno tika kelune no kelo bot wa wan wen pedong mona ken ento wan wen machala jole me Uganda down to 40 America mio gen malemon lon geologist mameki kumu pig wangi ke loki pat malupe ko pa mego ema ket me waje kwede peji mabeje motemo let's celebrate her life yes because donc pe kiri dong watim ngo ti wai dwa ento ji mabeje ma ena yo temoni onyo wo chung ye ke ne la wo
alo ke bitres la lobo mo aji gen ke bedo gen mego ge constituent assembly gen ge cha ko CA chiek magen ke karo kwede footprints kak wajeni ke nyono kotien neno kotien Cecilia Ogwal e Uganda ke dokchen ke chenene pen chiek mi Uganda. That is what I felt was like, okay, kago chawe 95 gichani gitika binu kumbeti munyini chiek mo loyo ti mai kono kining o wachi me tika ake parliament me wa regional chen ni kiri kan yana ma be beru pe onena constitution but wegi waki mego weng magukero chingi e pen chiek gutam matut gutam 50 years ahead mero waber kikan me poe kom kikena tie CJ Chief Justice Alfonso Wayne Dolo Chigamoy Adimola Liele Andrew Adimola kumbeti Cecilia Ogwal Honorable Maria Matembe. Yes, but Jimmy Wenk makumbere watika nena na any presidential term limits at Jimmy kom mon chekri kom mon Jimmy eguni Wenk contribution padana part anyway they thought 50 years ahead in 1995 you can imagine. Anyway, ke nero kitma lobo woro kwede at any given time one more tie kumbeni we are just reinforcing kidong neno kito mero ke yop kwede o wer neno kiri wa constitutional review process pero beru yoto twal piem the mastermind pa jomo yebo pen chiek machonni onogi ngeyo ngoma gen ke mero pi wan mo te ka don kumbeni jemo cha ko yoke kina kenyo pi loka chene ero kanu kon ke wek constitution obeto kon intact kitano ke wek kwede nyo kitano tie kwede atame Uganda norom beru ka la ngar la rema mon la wo wajo era mo wenye pito pa meg Cecilia ni anko le mabere la chwak UPC ma chwan ben liele donc mbeti yona kanyo moze ake tunko poro cheng me Uganda maguti yuka chele gini meg Cecilia UPC gimara dada pian lok ge cha lok ge matek enemiu example nyola bol matek patwal but lu chimi bieme kom karne ne you must serve your country and not yourself. Genmo yomo ya the female MPs. Kiwachi pol pa MPs mamon ma kid gimogo no tie no pigi o chakemego. PM Mego while she was focused on her issues of legislation ka ini oi parliament mo nano roke ke chel kirio ni pitima be. Obulwe wachi my daughter. This I don't like. You must change this and this. Mero mi achel. Mi ario. Imu you look Honorable Judith Peace Achan. Why and me take a chair ka kilo chuare, me why in Megoni I am inviting you for my wedding. Mego wajira one thing. Wajini chuare meti mi arokele ma mer nyomini. Ko o mulo kientewe kwani kel ka nen amer neno kala cho magwoke nyoromo gwoke. Now, what does that take us? It takes us to the family well-being. Mego opoko chawa nekining ikin kara mitiji wibie. Opoko chawa nekining me gwako gang. Opoko chawa nekining me bedo I settings ma change wi. Inero speak about why la wo ne ot moko che kape initi wode nyare nyomiene nyola miene somehow somewhere aneno clip a chen mo be ka introducing deputy speaker me parliament Thomas Tayeba ni eni woda futidi article ne kan amira ke chui amale inera ke Tayeba tika ake with a lot of pride ni kera latian kera woda he's still my boss and that's the same thing Joel said when you watch apenye senya what do you remember watching it there's one seat which was reserved in the inganita monke nyine ke wego specifically pi mego petie ngare mo maberi kom enone ni piem kamego o respect makamio war jomati parliament weng pingo kemi mego kar piem mego at her age kwana maloy wagen magiteno nio so there's too much to be admired kwa mego than saying ni watika ko mego ko kwana kwa wafoyo kwa mego will shine her light. That's the most important thing atata ini Tibune uyue ikabere me coach webeka kele iwu highlights ne weng iket me komonyo ket me yek pamego Cecilia Ogwal dojo tibune uyue ikabere me coach kongwachi we manaka dada kadak wadu kwa meteki yupo maten.